Hindi nama inang diba? Son nama. Amang parjo. Ini amang do di pinggir. Itu ahurip pudo amang isu. Pas kanan ni inang ano na. Oh, ngadi luar kan. Wala. Pero ita ka tiga dito sa bahay. Pas luar wae. Oh, masih maju juga kan. Oh ya. Ani bagasan na bodo. Mologi tamak ko rekison nama. Daping na wala. Sarong duhan. Sini. Pero lokasi na. Kira sana tutungane. Alu son. Ang betas jang gol dili ka masa buka ina ka ban na ida. Daw ang buon para ko. Sa nang ibagbagan na. Wala. Ang mo sen jang dili, ano bang naktaw ni. Even negosyano patokan na to. Eter nang boko. Basta pati ko kamu. Nang pati. Ano tilari? Daw ang Hindi na mo na. Ang mabatas na sa ada jo. Natusan do si busok panuson. Kamo do mga atan. wala magandyakukan. Tusaan. Sige bisa na ti jang kan i. Oh ya, tetap dai. Mado na papulo dia. Magkabanto ka. Madali. Iya. Ay may patulo mga. Ha? Di kasi maju patulo di. Oh, madi. May termatong manutuho na Kira sa tusod do pertibo na. Ala, Asal tigor ma. Magkajang na. Ah. Sa diya. Om 2 meter. 2 meter. Ah. Abo yan. Aboy. Aboy. Abo. Nama Ini pati ko sa bala si joge. Bangunan di. Ma. Ya. Ito ay. On out. Jadi Bidang na majolay. Bidang na. Asa Dili na jan ba situ to? ka. bilang Dili na. jan situ. Sa berkisar 80. 80 kan. Mang si Horoy. May mana? Takot sa babae di medyo ito na. Pas dito. Bunga. Pas dukan. Nama 80. Ison. Partigor na. Ano man? Ano Asal dari. madong jahan. Inalo no ni. So na sa taro jaraw, mabul. Mapirhi na to. Lang di parang to. Mga aboy ko. Sa pati na be, sebentar deh. Ito may tong buwas. Kasi manggali no. Ya, aboy sa jo. Ada. Dia majo tu kan. Ah, padoy. Aboy yon. Ito may tong buwas akan mereka dito. Ini ya lepas tu. May yan eh. Ah, buat tahu maju Ison. Pagkajang di pala dua macam na. Hoy dito. Lang itor halain ang jo. Ala dia ha, ito na takaon. Ano masuk? Oh, Ison manok kala inang kan. Nah, Adong do lang natabad Ison. Antara na nasa batu bata. ha? Sa batu bata. 10 senti. Ini lah. Sa batu bata. Apa man? Tarong tabi deh. Tabi ba yo? Mamson. 90 80 lah. Ang mama. Tawang komiteran ano pe ukuran na sa jodo. Juga betul. Pungurot to kapinda sa. Itu karo video dia. Karo. Betul bahasa Malaysia. 80 kan. 90 lah. 90 mon. Iya. Kan itu menjelaskan Anda Bapak kan? Iya, oh. Ano yung tahat? Dia do. Oh, lain betul. Ah, turu ba jo ano ta? Tanda. Nang itu umah pada. Marholang malay. Ha? Marholang. Dang tapadumon. Dia maju di sapu serena. Dang tapadumon. Odo batas nyo. Ala dulu di Oyo. Ah, odo batas na. Itong sa Masinon, Bapak Epina. Ukuran bamili 50 sinon. 50. Dulu John. Ido. Ano ka? Dali 50. Ah. 50 san. Nakutan dewasan dabo pud doli. Alin gonjong unda. Oh, Sinaw nang daw mo. Jang na sa rupa. Pilay ro misteri. 50. Apa? Silingkuan. Mau situ sa. Ane banje sa Sekitar laro ba na 80 ya. tito ngay ba buru na yan. 80. Kan. Etaran niya lahi ang namin. Oh ya, itu sana pa ma. Gimana? Oke, pasti maglalao. Nga pasti nun, nga dabo sudi ni. Besar na ison. Sabot bang gali nun. 80. Ay ratu kang duhang na yun. Okay, nek nim muda. Kan tanpa diatur sudah sudah lurus. Ido. kapag kanila na yung ba. Eh? Susang manjabaw nanyo pasipitugang na. Yang margang. Yung maragang.
Ay matuba patong na. Tamat gam. Marga. Walang matuba ta satu bisa nih. Umano lagi. Odo na marga. Iso na marga. Kalau kau dua no. Ada di sini. Asak ka juga. Dah, masadong do ukuran ni hane do beli Dulu kerja. Memang. Udah perbalukan. Asak ka juga nung gede kerja. Ukuran sadeba kami itu saya bersih gajang. Iya. Coba dan dunia ngomong. Oh, siapa ada jadi. Kado bagaimana do masuk pundasi kan? Luar. Pundasi.